open ko. Holy bistro. Oh. Traffic pa, traffic. Resort na dahil molly open na ka na. Ooh, wow, space okay, mao na akong kita sa Facebook. Alright, so mga abre sila 10:30 pa. I'm not sure kung abre na ba sila karon. So good. Wow, grabe taas. Okay, mao niyang makita sa Facebook page. Oh, mist. Wala pa may kasulod, guys. Ay, danilang resort dito. Dito na tama siya. Daging ambience. Tagayon ko ano bangko. Okay, tuya daw eh. Ito ni swing. Ah guys, welcome sa mess. Wow. Dami nila yung bubaw eh. Ayun.
Let's try mo saka dito niya. So, murag apoy naman. Dire lang siguro to. Ubos. Exit din ada ang area din. Ah. Wow. Danao. Ikaw? Lasagna. 379. Food for two, no? Of course. Ito man. Let's go! Wow! Again eh? Mango coconut. Mango coconut to? May nasa coconut to? Mango berry. Ito. Kanila yan. Ooh! Ooh! Alright. Alright guys, mawara na mga order guys. So let's eat. Lasang chocolate. Lasang banana. Sa lasa? Banana? Mangga? Ay, mangga na. Pas. Okay. Slide lang siya guys. Pas. Pas. Atro. Di atro dito ba? Oh, guys. Wow. Maligo eh. Goodness. Sige. Go? Oh. Di atro last. Ito kayo yung ibabaw guys oh. Apa dito din. Okay.
guys. Alright guys, see you in the next video. Kay bakbakan na sa lamisa. Karon taod-taod. So